Iya, guys, malam minggu dewe. Semalam minggu nu kasabaraha ieu? Ke 300, 500, 1000. Asa hayang euy ulin jeung batur gitu. Tur jeung si Sherly, si Lydia. Kirahanya Sisi itu tuh. Keren mana? kamu nanya. Kamu nanya. Geus ka dieu be ka dieu. Oke. Ai mana? Kuna ulang-ulang beta Siti. Lain malam mingguan. Heueuh, aing hayang malam mingguan. Yang semalam mingguan jeung aing. Serius. Serius ayo. Hayu lah, kayak aing ganti baju lah. Siap, kayak aing ganti kostum heula. Dek. Naon? Wah, Siti. Ternyata mau persana oge. Hayu mangkat. Ayo. Lid, Naon? kemarin nyaho teu? Nah, eta si Amel. Emang ku naon? Eta dangdangnya meni menornya. Meni gulunya gulisan orang kemana-mana tuh. Geus lah daripada gibah. Mending ngomong sana yuk. Hayu. Tapi pakai baju naon? Ke baju bikini. Iyalah, yang pakai baju senam. Hayu. I'm going under in this time. I feel there's no one to save. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to Kayaknya kemarin si Amel gitu. Itu bisa dangdan soban. Mana aneh ngomong ngagibah tapi ngagibah. Ayo, yang satu yang senam banget. Hayu. say you're not here. Asa aing kurangnya. Naon? Kumaha urang teh mun sambil nge-live. Bener. Kira aing nyambil teu nya. Tripod. Know that baby. Kan dia asik. Siti tuh. Di Lydia. Wah, Siti emang terbaik. Wah, siap tuh. Woi, mana ngintipnya? Naon tuh? Aduh, panyawanya. Ini ngintip ya. Sasa, wah si Hapin. Si Hapin bener-bener. Kemarin minggu mengajak ulin. Awas bae teh budak. Tuh. Setemu dah, ayo. Capeknya. Tapi lumayan sih yang peregangan otot. Sih. Tapi
orang sewot ke si Hapid Nah, kan tadi kan ngintip. Mana ongkos sih nu salah? Mana nah nge-lab? Kan ngeliat di sosmed kan menang royalti. Ati si Hapid nang naon? Jadi bahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siti. Siti. Waalaikumsalam. Ayo. Kadi kalbat. Si Lydia. Ayo. Tos naraon ya teh? Biasa senam. Oh, orang telatnya henteu ngiringan. Itu nanaon. Ari kamu udah dari mana? Dah di rumah saudara mampir radio. Mau minum apa? Itulah kayak bae ngobrol bae heula. Ayo, Siti pulang duluan ya. Oh iya, sok hati-hati. Oh, jadi gitu. Ya gitu ya Allah. Aduh, tas badi maghrib euy. Aku gak pulang ya, Siti. Ya tuh, ayo diantar ke. Wah, hari yang melelahkan. Enak nama teh. Minum itu coconut jengkek. Bisa mandi lah.